Sanjao sam, po noći sam sanjao da sam u logoru Tehariju i da me jedan partizan želi ubiti sa bejzbol palicom i kako je zamahnuo bejzbol palicom na moju glavu, ja sam se izmaknuo glavu, kriknio sam u smrtnom strahu i skočio u vis. Sanjao sam da su me htjeli ubiti u Tehariju 60 godina poslije ubijanja u Tehariju. To su traume. To su traume, velike traume, koje se nikad neće izliječiti. Ta vlak, s katerim smo mi potovali proti avstrijski meji, so ustavili in mi smo bili v neki šoli, v nekem velikem prostoru. Od tam so nas odpeljali, mamo torej in nas 4 otroke, na Teharje. Osmoga maja krenuli smo iz Ljubljane u velikoj nepreglednoj koloni. Sve je to bježalo prema sjeveru, prema Austriji. Kao dijete sam se radovao, za mene je predstojala jedna pustolovina, jedan izlet, s tim da sam računao da ću bilo kada doći natrag. Svi moji prijatelji koji su ostali u Ljubljani, ja sam im rekao, prijatelji, za 3-4 dana se ponovo vidimo, ja sam natrag. Nikad se više nismo vratili natrag. Ja nisam znao što nas čeka, ja nisam bio svjestan situacije, ozbiljne situacije, ja nisam znao da idemo u smrt, a većina ih je otišla u smrt, nikad se više nisu vratila. Za mene je to bio izlet, jedan veliki izlet, jedna velika pustolovina i ja sam se prvih dana i prvih trenutaka radovao tom izletu. Vitring logor nije bio logor da se čuvao od nekoga, on je bio samo sabiralište svih tih izbjeglica, bez straža, bez ičega, bez ikakve komande, bez ikakvog nadzora, tako da su ljudi se slobodno mogli kretati, mogli su pobjeći da su htjeli. Najviše nas je mučila neizvjesnost. Ne znaš šta će sutrašnji dan donesti. Da li će nas Britanci prepustiti partizanima, da li će nas dati Amerikancima, nitko ništa nije znao. Ta neizvjesnost, to je gore od onoga kad čovjek zna šta ga čeka. I nakon nekoliko dana ljudi su izgubili potpuno moral, demoralizirani su bili, najbezbrižnija bila su djeca. Mi smo se u Vitrinju još uvijek igrali. I was born in Kočevje on the 25th of April 1931. My name was and is Aloisi Ginter Schleimer. We lived in Kočevje until the tragedy of the Second World War.
as the area we lived in, and our community lived in Kočevje for 600 years. But as the area was given to the Italian government, the Germans came to us and said, "You must go to Germany, otherwise you will become Italians." But unfortunately, all 12,000 people were taken into the area which is called Untersteiermark in the German language. Unfortunately, we did not know that the Germans in turn took many Slovenes away from the area to make room for us. As the war came to an end, the partisans came and arrested us. We were taken into the jail, historically called Stari Piska, and there the women were separated from the men. I was the only child, 14 years old, and my mother was holding me by my hands. Then came a rather robust partisan, shoved my mother away, grabbed my hand, and threw me towards the men. Mother screamed, "Loise, Loise, Ginter, Ginter, Ginter," and he shoved her behind an iron door. And when the iron door closed, that is the last time I have seen my mother. Father and other 12 or 15 men and myself were taken into a cell which was very, very small. We could not lie down, so we had to sort of sit for 2 days. And one evening the door opened, a partisan came in, grabbed me by my hair and pulled me out. Then my father started to scream. Well, the door closed. I cried, and they took me to a very old, on the street, an old car, and I was the only one in, plus 3 or 4 partisanen, and I was taken to Techalje. Tehari same barake so bile. Barake, barake, barake. Moja mama je imela tako črno torbo in je not imela vse dokumente, hišne, vse vršt stran. Ata je imel prstene, vse dol, ure, vse na kup, ure na eno kup jih je bilo gora. Kaka gora ur, pa veste, koliko ljudi je to bilo, gora ur. Pa gora, cud, pa da se ne govori, pa raznih stvari, pa torbic, pa tašk, pa klobukov, pa vsega. Ko smo nas prav pripeljali, smo se mogli tam postaviti kot v zbor in so nam pobrali vse. Tudi zlatnino, ki so jo imeli starši, recimo odrasli ali pa zobje. Če prstan ni šel dol, so grozili, da bojo odrezali prst. S navadnimi kleščami so izdirali zlate zobe. Vzeli so pač vse, kar se je dalo. Jaz se spomnim, sem že imela svoje stvari, ne, kot deklina, in sem imela tiste zašite, ko mi je mama naredila vložke, ne, in sem imela takih podpaskov, tišala se nekaj to, pa ne dam, da bom imela. In je rekel, kaj te šiš tam podpaskov, je rekel, vrzi stran. In jaz sem vrgla tist šop.
narediti ihološko stran in ni nič pomagalo, nič. Samo to je rekel, vrzi stran, nič ne boš rabila. Rekli su da nas želiju prebaciti u Italiju i da će dole na domobranske vojnike naoružati zato da bi Tita izbacili, tenkove njegove izbacili iz Trsta, i to je bila jako dobra vijest za sve. Kad su nas natovorili na kamione, prvo su zatvorili cerade i zaključali su izvana s lokotima, tako da mi cerade nismo mogli otvarati, da nismo vidjeli kud nas voze. Međutim, neki su imali, bojnici imali su kompas, ali ovi su po kompasu vidjeli da ne idemo prema jugozapadu, nego da idemo prema sjeveru istoku. Znači, potpuno u drugom smjeru, i tu smo počeli sumnjati već, međutim, mi se nismo mogli riješiti, nismo mogli izaći iz kamiona. Nas su istovorili, otvorili su cerade i onda smo vidjeli na velika poljanja da su već oni bjegunci koji su prije nas išli, dan prije, bili na toj poljani, a oko njih su stajali Englezi s mitraljezima, s puškama, sve je bilo pod nadzorom. Čekali smo čitavu večer, čitavu noć do jutra šta će se dogoditi. Neki su uspjeli po noći pobjeći jer su znali da neće biti dobro, da neće dobro završiti, ali ih je većina ostala. I onda je se dogodilo ono što je bilo najstrašnije. Ujutro su nas u koloni po 2 otjerali na kolodvor, u vagone, stočne vagone, utrpali su nas puno, koliko god su nas mogli utrpati unutra u vagone, to je bila velika kompozicija, zatvorili su vrata, zaključali su izvana i onda su došli iz zaklona, su došli partizani i preuzeli kompoziciju. Kad su dolazili partizani i onda su počeli vriskati i vikati izdani smo, onda su počeli plakati djeca, počeli su plakati civili, starci, počeli su plakati žene. Posle plakanje bilo je jedno u onom momentu čemu smo se mogli nadati, jedno milosti Božji, i onda smo počeli moliti se i moliti Boga za spas, naš spas i za naše duše. To je bila naša reakcija, prva reakcija koja je bila poslije toga. A onda kad smo stali na jednoj stanici ili negdje na otvorenom gdje je bila voda, onda su nam otvorili vrata i onda su prvi partizani, još su pošteni bili, tražili su zlatninu, tražili su ure i to za vodu i nudili su vodu. I prvi koji su došli do te vode, davali su drugima piti vodi, tako da smo se te vode napili. Dobro smo se napili. Kasnije su pritiskali mjehuri, trebali smo nužnu obaviti. Gdje smo obavili nuždu? U vagonu. To se je usmrdilo, to je sunce, peklo je, vruće bilo. Tako kad su vagoni otvorili, da je stvarno to bilo osjećaj kao da je stoka se vozila nutra. I to je još više imponiralo partizanima da nas ponižavaju, da smo stoka, jer smrdimo kao stoka, vladamo se kao stoka, a i završit ćemo kao stoka. To su nam govorili. Zato su one prve koji su izašli iz vagona, iskočili, s kundacima su ih zabili u zemlju. I svi sljedeći koji su došli, svi su ih zatukli u zemlju. I kad su ležali na zemlji, vojnici, civile nisu tako tukli, ni djecu, ni žene nisu tukli, nego nas su stjerali na stranu, ali smo morali gledati kako tučeju naše očeve, braću, naše stričeve i sve ostali koji su nosili uniformu. I na koncu toga, kad su ležali iskrvavljeni, pretučeni na polju, onda to nije bilo dosta, nek su tražili svinje, domobranske izdanice slovenskog naroda, izvojnice svoje domovine. Vi ste svinje, a ako ste svinje, onda rokčite kao svinje. I onda su počeli roktati i možete si misliti kakva je to bila scena. Već je bilo predvečerje negdje pred početkom Savinskih Alpi, ljudi ležu na polju i na podu i
300-400 grla koliko je bilo domobranskih vojnika, proširi se glas roktanja svinje. To je bilo strašno. To je bilo strašno za nas koji smo gledali. To nije bilo nikoga ko nije plakao, to nije bilo nikoga ko bi to mogao podnesti sa suhim očima. Žene su padale u nesvijest, a djeca, naravno, djeca su plakala, vrištala su. To je bilo strašno za gledati. Bilo je to čak strašnije od tučnjave, od batina koje su davali našim domobrancima. Posle smrtnog straha pribere se čovjek. Tako je bilo i kod nas. Djeca su gledala u svoj uzor. Kad su majke plakale, plakala su i djeca. Djeca sama po sebi nikad nisu plakala. Djeca su više izdržala od odraslih, jer možda čak i nisu osjećale koju im opasnost prijeti, jer djeca nikad nisu mislila da će biti ubijena. Odrasli su znali da će biti ubijeni. Djeca to nisu osjećala. Zato smo mi donekle bili, da kažem, pribrani, da ne kažem apatični, potpuno apatični. Tovorili su nas opet na jednu kompoziciju i došli smo na kolodvor u Celje. I onda su nas isterali na jedan celjski trg blizu kolodvora. Ono je bilo okruženo, je bilo sa velikim brojem ljudi, civila i partizana. Vojnike su utjerali u krug i naredili su im da legneju na zemlju i da ljubiju zemlju koju su izdali. I onda su morali ljubiti zemlju i vikati: mi smo izdajice slovenskog naroda. A među njima su trčali na konjima oficiri, partizanski oficiri, trčali su preko tih ljudi. Svaki puta kad je pogažen bio neki domobranski vojnik, oni su pljeskali. Onda su išli oficiri i onda su s pištoljom ubijali oni koji su bili teško ranjeni, koji su ležali i koji još nisu bili mrtvi. Svi ostali koji su preživjeli to mučenje u kolonu zajedno sa nama i krenuli smo kroz Celjske ulice prema Tehaju. I tu smo doživjeli još jedno veliko ponižavanje. Tu su civili, celjski civili, pljuvali po nama kao izdajacima, pljuvali su po djeci, po majkama koje je nosila u naručju malo dijete. To je bila mala ona cesta koja je vodila od Celja 7 km, meni se činilo da je to bilo 100 km, tako dugačka je bila ta cesta s tim učenjem. Na komandu leži, svi smo morali leći u prašinu. Ljubi zemlju koju si izdao, onda smo morali ljubiti zemlju. Onda su gledali ko nema zemlje i ko nema prašinu u ustima, toga su tukli. Kasnije su civile pustili, ali su vojnike su tjerali skroz do logarskih vrata, skroz su ih tjerali, diže se, spušti se, pa onda ako su malo prebrže išli i vraćali su ih natrag, tako da taj put bude što duži, da mučenje bude što duže. Tam smo bili en mesec na Teharjih. Tako da vso grozodejstvo v glavnem smo videli. Kaj se je dogajalo? Pa koliko so jih navozili? Na tisoče in tisoče in tisoče. To so jih kar furali noč pa dan, noč pa dan, noč pa dan, noč pa dan. To je kar urel. Ženske z otroci so nastanili v barake, moški so pa bili ločeni in so bili zunaj pod milim nebom. To je bilo na golem pajske. Noč in dan, v soncu, v dežju, so mogli tam ležati, stati. Dosti jih je bilo v samih spodnjih hlačah, pa v kakšne srajčke. Spomnim se enega prav z naše vasi, ki sem ga poznal, je bil v samih spodnjih hlačah, pa niti zavezati ne mogel, ampak jih je držal se z roko tako gor, partizane. So hodili notri, pa pretajpali jih, izživljali se. Da vi veste, same tiste pasove so imeli, pa tiste velike šnole vojaške, in s tistim šnolam so jo bičali, kot Kristuse.
bičal, mi smo v barak jokali, au, smo se v trud zdrli. Pa niso nas bičali, ampak so one bičali. Tehari was terrible. Absolutely terrible. We had to go outside the barrack, standing up in the hot sun, end of May, beginning of June, and they called out names. And there must have been a German prisoner there. As they called out the names, they called his name out, Zmagomir. And he didn't know it means Siegfried. And he didn't answer. He didn't know. And because he didn't know, because he didn't answer, they nearly beat him to death. Dva partizana su vukli jednog čovjeka za sobom, i ja sam bio siguran da sam prepoznao u tom izmrcvaljenom čovjeku koji nije imao niti lica, to je bio potpuno istučen, nije mogao govoriti, ali vjerojatno su mu razbijeni bile usta, zubi su mu izbijeni, svi bili, ali me je pogledao i u tom pogledu sam ga prepoznao. Prepoznala ga i majka koja je pala u nesvijest. To je bio zadnji susret sa mojim ocem, kasnije ga više nikad nisam vidio. Nisam znao da će nekoliko dana kasnije biti i zadnje viđenje i zadnji oproštaj sa mojom majkom iz logora Teharije, koju kasnije više nikad nisam vidio. Vse mamo so pa menda tudi zrabljali. Ne? Mamo so mogli zrabljati. Ker s nje sem enkrat rekla, mama, pa bi ti meni mal povedala, kak je bilo. Je rekla Albina, to jaz ne morem te praviti, ko si hčirka, je rekla prvič, drugič pa to bo šlo z mani v grob. So posiljevali na vsak način. To so pač, veste, koliko je to bilo, ko so bili pijani. Pa ne, niso jih posiljevali glih tam, odvlekli so jih v stran, ne, in so jih imeli pač, so jih klicali, češ da grejo na zaslišanje ali kamor žel, pa da mora kaj narediti. Ona je potpuno je malaksala, ona je izgubila volju za život. Za mene je to bilo strašno, ja sam ostao sam, dijete 11 godina, prokraj majke, žive majke koja je bila mrtvac, nije se interesirala za nikoga, niti za mene, niti za sebe, niti za ništa što se događa u logoru. Čekala je samo na svoju smrt. En dan enkrat je prišla uredba, da morajo otroke prepeljati, vzeti pa odpeljati drugam, da bojo dobili boljšo hrano, mleke, da bojo tudi majhni otroci lahko dobili mleko. I onda su u barake upale partizanke i počele kricati spisak, uzele spisak i počele pozivati djecu, tu malu djecu. Naravno, niko nije htio, onda su i žene htjele, majke htjele sa zecom, ne, oni nisu pustile, one su ih tukle, žene se tukle i bacali natrag u baraku, a djecu su uzimale da idu van i trpali su ih u taj autobus, stari autobus. Jaz in moja sestra, pa verjetno tudi brat, se nam je zdelo nobel, da gremo z avtobusom. Tako nekako se spominjam, da smo kar not stekli in smo skozi okna gledali. Jaz sem se uklepala mame. Mama je držala v naročju sestro mojo, ki je bila še majhna, čisto. Pa brat se je uklepal okoli druge noge in smo jokali in to in je prišla k nam, nas začela trgati stran. Mi smo se utepali in to pol je pa zagrozila, da bojo vse pobili, če ne bomo šli. Neke majke su skrivale svoju djecu, nisu htjele pustiti svoju djecu, neke su sakrivale pod one prečke, pod one drvene krevete, ispod su ih sakrivali ili sa dekama su ih pokrili.
ali neke su pronašli, neke nisu pronašli. Onda su upali partizani unutra u barake, onda su tukli žene i majke, su tukli da djecu, na silu su ih hvatali, trgali su od roditelja i strpali su ih unutra u autobus. Neki mater svojih otrok ni dalo in tisti so končali tako kot mater. So jih pobili z mamo vred. Tisto kričanje, takrat, ko so otroci pa matere, to je bilo, se ne da popisati, to človek doživiš, ki tega drugače ne moreš, si ne moreš niti misliti, da je lahko človek tako krut. To otrok, ko niso nikomor nič na tem svetu naredili. Se spomnim, da je rekla, imejte se radi in vedve, da starejše, čuvajte ta mala dva. In bodite dobri med sabo in dobri ljudje v tem smislu. In čuvajte ta mala dva. Potem smo seveda tja notu, tisti avtobus, in potem se te slike spomenim, da ni hotela dati ta male. In da so jo iztrgali in da je ona čisto, da je padla po tleh. A so jo sunili ali kaj se je zgodilo, jaz se ne spomnim, ampak otroka, to moja sestra, so jo vzeli in ona je bila na tleh. Moja sestra, Nrta mlajša, Silva, je očeta tako držala okrog vrata, da nikakor jo ni mogel od sebe dati men. In ata je meni najbolj naračeval, je rekel, Albina, ti na otroke, ti na vse, ti na otroke, je rekel, ti na otroke. Sam to je govoril. Pa Joko, pa mama, starši vsi vpil, pa jokali, pa otroci, pa klicali, en mamo, en ata, to je bila. Kad je moje ime palo, uopće nije reagirala, da me je primila, zagrlila, ništa. Ona je samo je gledala tupo u plafon barake. Ništa, ona više nije bila pri svijesti. Kažem, ona je bila već živi mrtvac. Međutim, onog momenta kad sam ja prošao kroz vrata, kad sam ju zagrlio i rekao, doviđenja majko, onda se je pribrala, onda je skrabila. Mi smo imali od sve one hrane što smo imali sa sobom, malo što je bilo, imali smo jedan čup sa medom. Ona je uzela taj čup, trčala je za menom u dvorište, dala mi čup i rekla, sinko, to treba više, tebi treba nego meni. Ti ćeš preživjeti, ja neću preživjeti, meni to ne treba. U onom momentu je mati opet došla u sebi. To je bilo strašno. I toga se sjećam, to je bio zadnji pogled, zadnje sjećanje na moju majku. Kad mi je dala zadnji salokaj svoje hrane koje je još imala, dala je meni, dala je djetetu da preživi. Poslije toga više ju nikad nisam vidio. In en partizan je še pol moji sestri tamali dal urglice, da je tiste da je šla k njemu in da je pol on meni dal, k meni je pa pol šla, ne. In pa so nas zaprli, pa odprli, pa smo šli. Tu v Teharjih so potem nas otroke odtrgali od mater in so nas zapeljali v to zloglasno taborišče Petriček nad Celjem. Tam smo potem preživljali mi te prve dneve odtujeni od staršev. Jaz se sicer tega ne zavedam, zaveda se pa moja sestra, ki je bila takrat stara 6 let, jaz sem bil star leto pa pol, in brat, ki je bil takrat star 11 let. Prošli smo kroz ulice Celja,
prošli smo drveni most preko Savinje i onda smo išli prema gazdinstvu, išli smo prema šumi, to je na lijevoj obali rijeke Savinje bilo. Ja sam šutio, držao sam svoj lonac sa medom i pazio sam da mi ne padne, da se ne razbije, ali i nekoliko još dječaka koji su bili u moje starosnoj dobi, 10-11 godina, šutjeli su, ali ona mala djeca u povoju koja su držale djevojčice, ta su plakala, ta su vikala, ta su kriještale. Taj stari autobus se nije mogao popet po brdu gore u taj Petriček, nego je stao ispod Petričeka. I tu su nas istovorili i onda smo morali gore ići, pješke smo išli gore u Petriček. I nas su vodili kao da smo ratni zarobljenici. Lijevo, desno, ispred nas partizani s puškama, s mitraljezima, iza nas partizani, a među nama partizanke. I vodili su nas djecu kao da smo ratni zarobljenici, vodili su nas gore da ne bi s kojim slučajem neko uspio pobjeći. Kuće su bile lijepe, gazdinstvo je bilo lijepo. Da sam došao kojim slučajem bez te djece, bez partizana, rekao bi došao sam na jedno lijepo gospodarstvo gdje ću provesti nekoliko lijepih dana. Tek kad smo kasnije unutra došli, onda smo vidjeli krevete, drvene krevete na kat. To su pripremili za nas prije nego što su nas dopeljali, za nas djecu da tamo spavamo. Tam smo se polegli, ne? In verjetno prestrašeni, ta male so dali na zgornje, tako da sva bili ločeni, mi dve sestra in brat in sestra. Jaz nisem šel. Mene so skrili, ne? Mama pa te dva tete so dobesedno utajile, ne bi se rekli. In so me skrili. Tako da so te otroke odpeljali, jaz sem pa ostal tehar z njimi. Ne? In so prišli po noč polej. No in koliko je bila ura, jako kasno, tema, urang tema, glih tako z avtobusom in so mene čisto samega, recimo z avtobusom odpeljali gor na Petrička. Petriček had a large number of children. They were old from 2 months till 18 years. The 18 years were mainly 3 or 4 girls, and they came from the Bachka and from Banat, and one from Hungary. With the boys, I was 14, Otto Abel, he was 15, so there was no older boy there. Režim je bio kao u logoru. Ujutro smo buđeni sa trubom, vojničkom trubom. Bilo je straža, je bilo od 10 do 15 vojnika je bilo tamo. Politička komisarka nam je rekla, mi ne smemo ići van, partizanska straža ima nalog da puca na svakog koji će ući unutra i ono koji će izaći iz Petričeka van. Na one koji će htjeti ući unutra da nas ne bi uzeli ili da nas ne bi ubili, jer su kazali da nas slovenski narod želi ubiti, a za nas opet su rekli da ne bi pobjegli van, da ne bi nešto napravili neko zlo, da će nas zato ubiti kad bi pobjegli van. I think because I was quite healthy, 14 years old, I was asked that my duty will be every day in the morning at 7 o'clock to go up a mountain, and I didn't know there was a farm there with cows, and I had to bring down milk, which was given to the small babies, the ones 3 months old, 4 months old, 5 months old. Ta mali otroci so bili na vrh, ta večji smo pa na tleh, spali kar po tleh. No edini jaz sem pol gor na vrh šla, med majhne otroke so me zvolili, da sem gor na vrh šla, da sem pol na vrh tiste majhne otroke čuvala in to dojenčke. Eden vem, da je bil takšen kakor kostnjak. Kaj so tizga dobili, pa odkud so tizga pripeljali, ne vem. V glavnem pripeljali so ga kot kostnjaka,
grozen bogi in tisti je poli, se niso čakali, da bo tle umrl med temi otroci, ampak so ga že predkar odpeljali. Kam so ga odpeljali, ne vem, ne. To ne morem vedeti. Pripeljali so jih pa vsak dan noter. Vsak dan, to je trajalo, lahko bi rekla, na 14 dni po tistem, so jih še kar vozili otroke not. Ne? Ker en mesec smo bili na Teharjih, ne? In v Petričku so še pol kar otroke vozili. Ali so vozili, ko so jih rodile, mogoče to, da so bile noseče, ne? Da so rodile, pa so jih pol tle som pripeljali, ker so tudi čist mečkane pripeljali. Včasih je bilo tudi 30, včasih so pa je prišli kar na 15, ali pa tudi kar na 10, pa so spet nove pripeljali. To je kar šlo. Pa ga je prinesla, čez 2 dni ga je že odnesla, ali pa še drug dan, ko sem nahtala jih. Pa so ležali koštruce tam, po mizih. Bruhanje pa driska, to je kar to, pa kar blejt je ratu, pa zelen, pa tak. Bruhanje pa drisko, pa fertik. Po njih so prišli, pa odpeljali. V glavnem zjutraj sem jih iskala, pa jih ni bilo. Prvo nego što smo išli na doručak, morali smo ići ponovo sa škafima, mi dečaci, išli smo po vodu u Savinju dole, po brdu smo se spustali dole u Savinju uz pratnju partizana. Tu vodu smo nosili do 9 sati, u 9 sati smo smjeli ići na doručak, pa su nam dali na prvo je bio čaj, pa je bila crna kava, neka crna kava je bila, tanka šnita kruha je bila i malo marmelade gore. Prema Teharju to je bilo veličanstveno. Za nas koji smo bili gladni, izgladnjeni, to nije bilo ništa. To nije bilo ništa, to smo pojeli odjedanput. Ja se sjećam, bilo je djece koji su držali komadić kruha i to, metnio si ga u usta i onda je samo s jezikom po kruhu išao po marmeladi, ne pojede, samo da osjeti da ima nešto u ustima, da što duže drži. To je bila naša hrana. Poslije toga jela, doručka, imali smo političko predavanje. Hrana je bila ravno tako nemogoča, kot je bila prej na Teharjih. Ravno take čorbe smo imeli. In s tem, da so nam za posladek v loncu rekli, ja, zdaj bomo še dali pa sveže meso. So noter metali črve, žive črve. In to veste, koliko je, ko si lačen, pa gledaš, tis pa ne veš, ali bi jedel, ali bi ne jedel. Jaz nisem mogla, ker je meni želodec ni sprejel, jaz sem bruhala, nisem mogla to pojesti. Tudi, če sem odstranila tiste črve, pa da bi tisto črbo pojedla, nisem mogla. Ne bom pozabila tistega dne, ko smo enkrat dobili fižolov zos. Bilo je pa gor črvo, tak na debel. Pa čas sem tisto gledala, pa ven metala. Pa sem pa rekla, če mi to vse ven metala, mi ne bo nič ostalo. Sem pa vse skupaj pojedla. Drugače pa bilo, primerno kak je bilo pač leta 45, ko ni bilo ne vem kaj, ne. Potem smo pa zelo pogosto stali, tega se spominjam v raportu, ali kako se to imenuje, s temi pobritimi glavami na vročem soncu, to je bil junij, julij, ne, ker so kaznovali starejše, ki so govorili, da so kaj ukradli, da niso bili pridni, ne, in potem so jih tam pred nami, kdo je bil, če so pa že vedeli, kdo je bil, so ga tam tepli, ne. In tam smo tudi po 4 ure, imam jaz občutek, od zjutraj do 12, ko je bilo kaj za pojest, tam stali. No, jaz moram reči, da sem bil, hvala Bogu, premajhen, da bi to zavestno doživel. Za sestro in brata je bilo to verjetno veliko hujše. Se pa spominjam, da sem imel prazen krožnik, da sem vse pojedel in da sem
šel k eni skupini žensk s praznim krožnikom, da bi še kaj dobil, in da me je ena prijela in me je zaprla v en kurnik, ker je bila žična ograja, tega se spomnim. Tista ženska, ko je bila tam glavna, mi smo ji rekli črna vdova, je bila strašno žlehta. Ona je bila lepa, mlada, črne lase je imela, dolge. Bila je zmeraj v jahalnih hlačah, pa je imela škorne. Tisti škorni so se tako svetili, da si se videl v njih. Nosila je zmeraj bič zraven. In Bog ne daj, da te je videla, da si pobral kakšno sadje, ki je padlo z drevesa, da bi ga jedel, pa čeprav ni bilo zrelo. Te je z bičem tako švrkala, da je bilo groza. Imala je crne oči, je imela crno kosu, crno je bila obučena. A dušu je imala crnu od crnijega. I zato smo je zvali crna vdova, jer nas je ona mučila, ona nas je tukla, ona nas je zlostavljala. Perhaps it was in black to exert fear upon the children. Oh, the black lady is here, the black devil is here. She might well have been very, very strict with the children. Ja, enkrat sem bila v urnik tepena. In to zato, ko so našli eno pismo, ko sem pisala, da bi najrajši pobegnila. In pol je bil zbor in je pred celim zborom me vem poklicala, pa je imela tak 3 špage, na konc špage vozle, pa me s tistim predvsem je namlatila. Sam če je mislila, da se jaz jokala, se nisem, sem bila pretrmasta. Sem mislila, ti toče. Vsak dan je bil kakšen tepen, najzmeraj vseh tepla. Enega je enkrat tako pretepla, enega je bil starejši fant, kaj je naredil, jaz ne vem, da tudi stati ne mogu. Ta je bila grozovita, to se sploh ne da povedati. To jih je tepla. Če si slivo, jaz nam okoli pozabila, enkrat je bilo sliv na tleh, je bila ena nevihta, da je bilo pa grozno velik sliv na tleh. En veter je bil pa dež, ne, in potem smo vsi ven šli pobirati te slive ali češplje, kaj je to bilo. Ona se zadere, kdo je rekel, ustanite vsi na mesti. Potegne eno vrv in vsi, ki smo bili za tisto vrvjo, smo šli v bunker. To je bilo silos v zemlji, 3-4 metra duboko v zemlji nutra, tu su nas spuštali nutra sa lojtrom, na podu smo dole spavali, dignili su lojtru gore i tu smo ostali po nekoliko dana i noći bez hrane, bez ičega i tu smo morali nuždu raditi na pod, tu smo radili malu nuždu, veliku nuždu, oni koji su bili pred nama, to je smrdilo, zaodaralo. Nismo vedeli, kaj se bo z nami zgodilo in se spomnim strašno enega strahu, pa sram nas je bilo, da smo kradli pa take stvari, ne. Noč smo jim ene klade, lesene, take visoke klade smo jim noter metale, ker moja ta starejša sestra je tudi bila noter. In si jim vrgla tako klado, da je na tisti kladi gor stala lahko po noč, da je... Pri vsaki napaki si bil tepen. Če si kaj narobe naredil, si bil tepen. Če si bil enkrat tepen, so te zaprli potem noter v eno tako dimnico, ko so imeli včasih za meso dimiti. Jaz na telesu, jaz osebno nisem doživljala hudih stvari, ne? Ampak grozovite stvari sem videla. Naprimer, mojo sestro Tamalo so se z Lotico po nemško pogovarjale, ne? Stoj, je rekla, pa Lotic, stoj, pa jih zgrabi za lase, kar za lase jih je zgrabila, pa jih je vlekla kenoter v tako štalo, tam je pa bila, gor so bile take stopnice, po tistih stopnicih, pa jih je zaprla, vzel k kamero. Gledala od spod je pa imela poln papirja, pa drv, pa tu, pa je šla, pa je tist podkurla, pa se je kadil gor, pa dušile, pa upile. Albina pomaga, Albina, Loti je upila, to je tako upila,
moja sestra to kupila, jaz pa htjaši letela, puste jih, ne joh umret pstit, puste jih, no pa je pa le šla gor pa odprla pa, ampak zaklenila pa ključ sabi imela, to je bila živi hudič. I don't think she was a monster. She was a fanatical communist. She might have lost many members of her family from the Germans or the Italians or the Domobranci or the Ustashi, and of course she would not have had a good feeling to the children of people she thought are her enemies. Če veste, da sem imela družinsko sliko, ko mi je mama dala, takrat, ko so nas od Teharjih ločili, sem sliko imela sabo. Me enkrat prišla ena punca od teh, pa je rekla, Elica, je rekla, čuj, tvoja slika leži pa na gnoju. In je pač ta naša upravnica šla in je, ko je najdla, ko sem jo imela pod slamo skrito, je najdla in je to šla in je vrgla na gnoj. K sreči sem jo jaz ohranila. In pol je nisem več dala nikamor, jaz sem tisto na sebi, na svojem telesu nosila, samo zato, da bi obdržala spomin od naše družine. To je v Zaporožju. Moji starši so bili kmečka družina in to iz posebne vire, to so te, ko ne smejo imeti recimo mašine, ne smejo imeti avtomobilov, pa motorjev, pa takih reči, ne. Mi z Ukrajine so nas najprej pripeljali v Nemčijo, v Dresden, tam smo bili v zbirnem centru in od tam so potem razporedili ljudi, kam so jih pošiljali, vse posod v kire kraje. No, na Štajersko našo družino so določili za Šentjur pri Celju. Tam je oče delal potem kot vrtnar. Ko smo prišli v Slovenijo, ko je bila zima, so nam od Rdečega križa so nam dali obleke, ker nismo imeli ničesar. Tako da mi se nismo z ničemer koristili. Tudi tako, ker so nas eni po vojni označili kot izdajalce. Mi nismo bili izdajalci, ker ljudi sploh nismo poznali. Niti jezika nismo znali slovensko govoriti. Tako da sem se šele naučila po vojni, naučila slovensko govoriti. Tako da ne vem tudi, zakaj so nas na tak način obravnavali potem tukaj. Samo zato, ker smo bili pač Nemci. Sedeli smo največ zunaj na dvorišču zadaj, pa smo se obirali uši z oblek in z las. Moj bratranc je bil dobro leto star. Tist kruh ni mogel pojesti, ko je bil tak suh, ker ni dobil nobene pijače. In smo enkrat prali in je on tist kruh še zmeraj držal v ustih in je pil tisto vodo, ko smo mi prali perilo. In je dobil grižo in je v Celjski bolnici umrl. Takrat, ko je umrl, je prišla k meni in je rekla, ja, ti si kriva, da je umrl. Veste, kaj se reče, otroku reči, da je on kriv, da je sorodnik umrl, ko si ga imel rad, ko si ga čuval, kolikor si ga lahko. To je strašno breme. In jaz sem ga nosila skozi. Še danes, kadar se spomnim na to, mi je grozno. Si mislim, da bi ga takrat pri sebi imela, pa ne bi pil tiste vode. Pa se je pač zgodilo, da nisem bila zraven takrat.
nakon mjesec, 2 mjeseca partizanska straža nas više nije čuvala tako. Partizan koji je išao dole, njemu je bilo teško dole ići pa se peljati uz brdo natrag gore, on je ostao na pola puta gore, uzeo se cigaretu, pušio, a mi smo sami išli na Savinju po vodu i došli sami natrag gore. I to sam vidio, to je prilika, bi bila prilika da nas dvojica bacimo kotlična i preplivamo Savinju. Preplivamo Savinju, a htjeli smo ići preko Savinje pobeći i ne bježati dalje od Celja, od Teharje. Ne, mi smo htjeli ići u Teharje. Mi smo htjeli u Teharje ići osloboditi naše roditelje. To je bio naš plan, dječji plan, bez ikakvih osnova i tako. I mi bi bježali da nisu ove trojicu uhvatili. Sta bila še 2 fanta pa 1 punca. Potem smo se pa zmenili, bomo ušli seveda. Smo videli pol na kraj Savinje, da vlak vozi, ne. Je proga. Smo rekli, mi sem, da ko pridemo, čez Udo pridemo, pa bomo počakali na vlak in se bomo nekako na vlak obajsli, kaj sem, bedarija, ne, da se rekli sem. Tako smo pač planirali. Ampak so nas pravi, ko smo prišli do Savinje, so nas že prijeli. Ne. No in je rekla tista črna baba, v bunker z njim. Kolicajta sem bil tam, jaz ne vem, ali sem bil 1 noč, ali sem bil 2 noči. Vem, ko sem prišel ven, da sem bil popolnoma ščarpan, ne. We were asked to stand up. A photo was taken of all the children. We thought, why? Do they want a photo before they kill us? That was one occasion when I was very apprehensive and very, very worried. Perhaps he came to pick out you, come and I'll shoot you. Mentally we were basically prepared for that. Jaz imam občutek, da smo se mi zelo dolgo bali, ko smo potem enkrat morali spregledati, da mam ne bo več, ne? Da smo se mi bali, da nas bodo ubili, veste. Everybody said, where are our parents? In the daytime we were able to just sit around. That is the older boys. Yeah, but at night it was bad. You heard somebody cry in the other side of the room. The minute one cried, the others cried. Vsega smo se bali. V enem večnem strahu smo živeli, kaj bo jutri, ne? Kaj se bo zgodilo. Toliko se je jokalo na Petričku, najbrž nikjer druge niso tukaj jokali se po vojni, ne. Nas nikad nisu nazvali otrocima. Nikad nam nisu rekli mi smo otroci. Ne, mi smo banditi, mi smo kopilat, mi smo izrod naroda, slovenskog naroda, mi smo sovražniki, slovenski sovražniki, mi smo, ne znam kaj, mi smo fašistička kopilat, nismo djeca, nikada bili djeca. Nas nikad nisu titulirali sa djecom. Ponekad sam se osjećao potišten, napušten od svih i stvarno sam mislio, pa stvarno tebe niko ne želi. Ponekad, ali samo na trenutak.
A onda sam se borio, a sam rekao, ne smije se prepustiti, to je propaganda, ne smije se prepustiti tomu, tebe ipak neko ima rat. Ako te niko drugi nema rat, onda te ima Bog, dragi Bog. To je bilo što me držalo u životu, u onom vremenu, u onom najtežem vremenu. A rekao sam, jedan lijepi smiješak, jedna lijepa riječ kad je bila od kuharice ili od kojiteljice kakve, to je bilo koje sunce, da je zaselo sunce, da je nakon crnih oblaka došlo sunce, odmah se čovjek nekako osjećao. Onda sam počeo razmišljati, pa sam razmišljao i rekao sam sebi, pa gledaj, pa ipak svi te ne mrze, ipak ima ljudi koji te ne mrze. Mi smo večinoma samo molili. Veliko smo molili. Pa velikih je pa bilo, ko so piltke prinesle sabi, pa rožne vence, pa vse take stvari so si prinesle sabi. Jaz imam še zdaj en pildek prav iz Petrička in tudi njo gor napisano, pa jaz jo ne najdem. Začela se je šola septembra. Smo šli v šolo. Spremljali so nas partizani, pa spremljali partizani nazaj. Dol so stali, pa čakali tako, da je bilo konc pouka. Nas so že v šoli pretepali, ko je bil odmor. Učiteljni, tovariši niso nič ukrepali, nič. Od zunaj, ko smo ven prišli, so bili pa večji od zunaj, se pa spet po nam padalo. Ti otroci so bili tako naučeni, da smo mi, ustaši, belčki, pa vse najslabše. In so nas tepli, obleke trgali z nas, raztrgani smo hodili nazaj. Jaz nisem bil močen, mi smo bili podhranjeni. Mi smo imeli slabo hrano. Trpi. Nič druga. Pokril sem se takole. Pa je padalo. Kad smo došli u razred, smestili su nas u zadnju klupu dole, na čošku neku, niko nas nije htio pogledati. Bili smo zadnji od traga, niko nas nije htio pogledati. Kad je bila pauza, svi su išli, istrčali van ili su uzeli iz svojih torbica, su imali gablet, su jeli i tako dalje, mi nismo imali ništa. Mi nismo ni za pojest, nismo ni tamo imali kod kuća, a kamoli da nosimo u školu još. Naravno, u školi se učilo o povijesti, o zgodovini se učilo o velikom prijatelju, Sovjetskom savezu, velikom Titu, velikom Staljinu, velikoj oslobodilnoj fronti, svi su dobri i tako dalje. Najveći sovražniki naroda bili su Belogardijci, bili su domobrani. Onda su se okrenila sva djeca i s prstom na nas pokazivala, to su tisti su bili sovražnici, onda su počeli po nama pljuvati, onda su počeli po nama bacati što su imali, olovke i ne znam druge stvari, to je počelo, od toga je počelo, a onda najgore je bilo, posle toga je onda bilo masav pritisak na nas. Čim je završio razred, zazvonilo zvono, učitelj je otišao, profesor izašao iz razreda, onda se bacio čitav razred na nas. I onda kad smo došli u Petriće, kad je Crna udovica vidjela onako stučene, zgrebene sve, zmučene i tako dalje, onda smo dobili batina još od nje. Dobili smo batine zato što smo se sa djecom tukli. Tam gor ni bilo možno prezimiti, ker prvič ni bilo vode, drugič ni bilo za ogrevanje, bi bilo premalo, ne, in so nas pol razdelili v več domov. Prebacili su nas u Štigarovo vilo, su nas prebacili u kasno jesen. Pješke smo šli, mi smo popevali, otroci smo popevali, smo slutili da gremo nekam na boljše. Smo slutili, rekli su nam da nam bo boljše, da nam bo lepo bilo dole, da se ne moraju sporediti sa Petričekom, pa mi smo bili pun nade, pa smo se veselili, smo peli.
Moj prvi spomin seže na Polzelo, ker so nas iz Petrička pripeljali v Polzelo in tam takrat se jaz začnem zavedati svojega obstoja. Jaz sploh nisem vedel, odkot sem, kje je moje poreklo, iz katerega konca Slovenije sem. Sploh nisem imel pojma, kaj je to družina, kaj je to oče, kaj je to mama. Te besede jaz nisem poznal. Ne? Jaz sem se teh besed in tega svojega začel zavedati šele potem, ko sem enkrat prišel v puberteto. Pravzaprav mene so selili vsako leto v drug dom. In teh domov je bilo, reči in piši, 17 let. Celo mojo mladost so me šibali sem in tja. Jaz sem imel spremenjen rojstni podatek, imel sem spremenjeno ime, brata, sestro so nas razselili po celi Sloveniji, tako da smo se mi našli šele, ko sem jaz imel 12 let, smo se mi našli šele potem spet skupaj. Za mene najslabše je bilo to, da so potem otroke po starosti razselili, da nismo ostali od ene družine otroci skupaj. No, jaz sem imel to srečo, da sem potem le po enem letu našel, bi rekel, krušne starše. No, ko so po mene prišli, z menoj je bila enako stara ena punčka, ki smo bila vedno skupaj, in ko je teta prišla po mene, ta punčka rekla, vzamite še mene. To je bila majhna kmetija, potem stric oziroma oče, če tako rečem, je bil bolan, tako da sem moral že kot otrok tudi kar prijeti za delo, in šola je bila potem nekako postranska zadeva. Tam smo se nekako dnevno borili za preživetje, ne? Moral sem na pašo, moral sem kositi, moral sem na polje in v gost, in tako da to je bilo, bi rekel, tisto, kar ni bilo uprit, bi rekel, moji bodočnosti. Ne? Ampak kljub temu sem se tam le počutil varnega, bil sem priskrbljen in no, tisto je recimo, kar brat pa sestra moče nista bila. Ne vem, kako bi to formuliral, v glavnem, bil sem pri ljudeh, ki so me imeli radi. No, v Polzelo so hodili razni ljudje posvajati otroke. In mene sta prišla tudi iskati dva mož in žena, iz Polzele sta bila sta zelo premožna, in sta prišla in sta si mene zbrala, da bi mene vzela za svojega. Ampak zgleda, da sem jaz v sebi imel že tisto intuicijo po samopreživetju, da sem trikrat sta prišla po mene, pa trikrat sem od doma pobegnil, pa nazaj v dom noter. Se pravi, meni je bil en domači dom tuj, meni je bil ta dom, ta pravi dom. Se pravi, jaz sem to zamenjal, jaz sem starše zamenjal za dom. Moji starši so bili dom in vzgojitelji.
To so bili moji starši. Tu sem neko varstvo čutil, tam so mi bili pa ti ljudi tuji, čeprav so mi ponujali ne vem kaj vse, ampak to je bilo za mene tuje, to je bilo za mene navarno. Jaz sem mogel tja iti, kjer sem se jaz zavedal svojih korenin. Bili smo zgolj odvisni od teh vzgojiteljic, ki so bile takrat tam na Polzeli. Nas so imeli za najslabše. Zato, ker so si vsi mislili, pa ne samo otroci. To je bilo od vzgojiteljno, to je bilo že v drugih rečeno, tati so pa tati, mi smo pa tati. Manj vredno smo se počutili. To je bil lep čas, manj vrednosti smo imeli. Pa tiho smo bili. Če si kaj govoril, si jih vasil, bil si kaznovan, tako smo bili pa raj tih. Ja, kazni so lepa, lahko rečem, kar težke. Naprimer, smo imeli kazen, da se mogel po noči ob 10. Me je vzgojiteljica vrgla iz posle, pa sem mogel cel hodnik pomiti. Potem je bila kazen, da sem mogel roke držati naprej, pa da me je z ravnilom po prstih tepla. Potem so bile kazni, da sem mogel 100 počepov narediti. Potem so bile kazni, da sem mogel stati pri miru, pa da me je klofutala. Enkrat me je upravnik zaprl v zračnik od dimnika, za par ur. Mislim, precej, ki so že vzgojiteljice pol kjesen, pa sem pa jaz po vratih začel točno. In sem čepel tako zložen, tako sem sedel, čist skrčen, pol metra za pol metra zračnik, in sem bil noter. Imeli smo pa enega psa, en Rolf je bil, črn pes je bil. In temu psu sem jaz vedno nosil hrano. In ta pes je bil zelo hud, ampak mene je zelo dobro poznal. In sem se jaz zavlekel k temu psu v kočo noter in z te koče me noben več ni ven dobil, tako da do mene niso mogli prijeti. Jaz sem samo rekel, paziti na mene in ta pes je na mene cel dan sem jaz čepel v tisti koči noter, da mi ni do mene prišel. Spomnim se edino te ene gospe Agice. Ta ženska je bila, se mi zdi, edin tak svet trenutek, ki se ga spomnim iz mojega življenja, ki je imela en posluh do nas, otrokov, in da nas je jemala kot svoje. Njega se pa res spomnim. Ali je že najdel kakaj palčke, kamenčke, on se je stalno igral. Je bil pa jezen na mene, ko smo tiste palčke vzela, se je lahko kjer oko, to sem jaz pobrala. Rekel, nemam te rad. Je pa šel tja za kraj, pa me takrten čas gledal. Pa je bilo pa spet pozabljeno. V Polzeli je bilo kar precej teh otrokov, so jih utiharih. Sicer nam so rekli, da so to vojne sirote. Mi smo verjeli, se nihče takrat ničesar ni govoril o tem, kje pa. In ti otroci so pa močili so postelje. To smo jih mogli vzigovati zmeri po noči, da so šli lulat, da niso. Moč, pa vse je bilo. Veliko je bilo tega, da so postelje močili. To je tudi reakcija bila, čustvena. Zdaj so bili čustveno zelo prizadeti, nekateri. Ko so šli na kahljico, jim je črevo ven gledalo in takrat se je mogel otroka položiti, pa ritke skupaj, da je tisto črevo. To je bilo kar precej takih. Pa če sem otroke okrog sebe, pa kjer ga na roke vzela, mene tudi, To so videli, so ljubezen pogrešali, Pršica Agica me je zbudila po noč enkrat, ne vem koliko je bila ura, v glavnem me je naučila pesem Acek Pacek, to sem jaz in Dragi naš tovariš Tito. Bil je zelo prihten, pameten in se je to pesnico lepo naučil in je deklamiral, to deklamacijo Tito.
Veš ti, Tito, dragi Tito, kaj nas Cicibanček zna, svojo domovino ljubi, iz srca je naredil. Tito ga v roke vzel in ga vse stisnil. Tako je bilo. Ja. Oni so nas dobesedno vzgajali za janičarje. Mogli smo delati tisto, kar so nam oni narekovali, učiti se tisto, kar so nam oni narekovali, ne misliti svojo glavo, misliti tako, kot oni mislijo. In tako sem jaz mogel potem gor rasti. Vsak problem sem mogel sam rešiti. Če ga ne bi znal rešiti, bi bil danes tam, kjer jih je 90%, ki so. Ali so zabredli v kriminal, ali so se zapili, ali so nekateri že pomrli, nekateri so bili v tujski legiji. Celo mladost sem se mogel boriti za sabo, z drugimi, za vsemi, da sem lahko preživel, da sem se izšolal, da sem naredil svoje, da sem si ustvaril familijo, da sem si hišo naredil in tako naprej. Mene so imeli za vzgojno motenega otroka ves čas, mene so dali tudi v posebne šole za manj, se pravi za manj sposobne, posebno šolo sem hodil. No in potem, ker sem bil vzgojno moten, so me poslali v vzgajališče Vržej. Tam sem se pa jaz začel zavedati vsega tega, kaj prenaša življenje. Tam sem se srečal z težkimi prestopniki, z barabami, težkimi barabami. In tam sem potem začel spraševati se, kaj pa sem jaz, zakaj pa jaz nimam doma, zakaj pa jaz nimam mame, kje so pa moja mama, noben mi znal tega povedati. Jaz do takrat, ko smo se mi trije našli spet skupaj, brat pa sestra, sploh nisem vedel, odkot sem, kaj sem, kdo sem, kaj so moji starši. Sploh nisem za sebe vedel. No in moja sestra je potem odpotovala v Francijo, v ta Masni in tam še našla sestro od naše mame. Potem mi je dala te fotografije od naših staršev, od naših sorodnikov in verjeli ali ne, jaz sem mojo mamo in očeta se opravičujem. Ko sem bil star 52 let, sem prvič videl mojo mamo početi. Nas so vzeli v rejo starejši ljudje, sami starejši ljudje, vsi čez 60. In to so bili ljudje, ki niso imeli otrok. Bili smo pa ločeni pri različnih družinah. In tamle do polnoletnosti mi drug za drugega nismo imeli kaj narediti. Ta najmlajša sestra je prišla v družino, kjer je bila ta krušna mati schizofrenik. Ampak to se je še potem stopnjevalo, tako da se je šele potem pokazalo. In mi dve smo morali prav prositi, da smo se lahko šle recimo sankati, gor na Golovcu v Celju, v Celju smo živeli. Jaz sem jo šla iskati in sem jo tudi nazaj pripeljala. In ko so zaprli vrata, je padalo po njej, ker smo prepozno prišle. In so jo začeli tepsti in je ona jokala, jaz sem stala tam pred vrati, kaj lahko za njo naredim? Nič nisem mogla narediti. Sam hudo mi je bilo, In smo vedeli drug za drugega, kakšne težave imamo, Brat, recimo, je prišel k eni družini v Domžale, bogati družini, kjer so rabili hlapca, a veste. In zdaj, ampak ker so ga posvojili, so rekli, naj klavir igra, pa morajo hlev čistiti, pa živino so imeli, pa polje obdelovati. In seveda to ni šlo, pa še talenta najbrž ni imel. In na eni strani so se z njim hvalili, na drugi strani je bil pa ta zadnji v familiji, A veste, oni so bili gospoda, on je bil pa hlapec. In se je to, ta nesigurnost, ki smo jo prinesli z teh doživeti, podaljševala, ne?
And when I was taken to Ljubljana, there was a civilian lady in Petriček, and she gave me the photo. And she said, to je za vaš spomin. In Ljubljana, I was lucky to work Trgovina Hrovatin. The lady's name was Paula Hrovatin. Rimska cesta 24. Worked all day, but the lady was very, very kind. She sometimes spoke to me in German, and once she said, you know, I will take you to the office of the Red Cross. We went there, she made an application, and 3 months later I was told, without any notice, I will be transported via Jesenice into the Austrian area. I was accepted as a refugee. I had no family, I had nobody there. And then came a commission. And the people of the commission said, all the young people, would you like to go to Australia? Frankly, I did not know where Australia was. I knew it was far away, so we were very happy to say, let's go to Australia. Nek občutek se je vgnezel, občutek krivde. In zato smo seveda hoteli živeti s tem časom. In smo vsi bili zelo aktivni mladinci. Tudi moj brat, ki je bil v Velenju v rudniku v službi, je bil aktivni mladinc. Je bil celo predlagan za predsednika mladinske organizacije v rudniku Velenje. Čeprav ni mogel biti, ker pač niso dobili žegn iz komiteja iz Celja. Se pravi, nekje smo bili vedno vodeni kot neko drugorazredni ljudje, državljani. In tudi vem, da smo na trgovski šoli masovno, bi rekel, smo stopili v 17 leti v partijo. Smo šli na komite, tam smo bili sprejeti, smo dobili knjižice, smo bili ponosni, da smo komunisti in bomo kovali ta novi sistem. In seveda doma si to nismo upali povedati. Ja. Jaz, ko sem bila pri Petričku zdaj, ko je bila restauracija, ne tam, jaz nisem mogla verjeti, da se tukaj noter shajajo, kaj zanga gorja je bilo te pri Petričkih na dolžnih otročičkov. Mi, koji smo preživjeli to, mi nismo smjeli postojati i mi nismo smjeli nikomu ništa pričati šta smo doživjeli. Sve ono što smo doživjeli, to smo zatvorili u sebe, u svoju dušu, u svoje srca i to smo nosili za sobom. To su teške traume koje nikad nisu bile izliječene. The trees were very small. Ja. Meni osobno ta trauma smetala je na različite načine. Ja nisam mogao biti kod frizera. Mene su kod frizera morali mirno držati dok mi je frizer šišao kosu, jer sam se bojao frizer sa njegove škare i njegova mašina mi je ko mašinska puška djelovali i samo sam se tresao. Lanec. Torej, eni smo bili sposobni to racionalizirati, a ne? Nekako jaz za sebe lahko rečem, medtem ko ta mlajša dva, ta sestra, ki je bila 3 leta takrat stara, in brat, ki je bil star 5, sta celo življenje, ima ni uspelo do tega se dokopati, da bi razumsko gledala na ta problem, ampak sta ves čas na nek način jokala, kakšna krivica se jima je zgodila. Oba sta si pomagala z alkoholom,
Brat je pri 57 umrl kot posledico alkohola, ni se dalo, pomanjkanje samozavesti, šibek je bil. In ta mala sestra ravno tako imela družino, končala srednjo šolo, 2 otroka, ni mogla z tega ven. Celo življenje se je vrtela v začaranem krogu, en občutek krivice, da se jima je zgodil, in pomanjkanje samozavesti, ne, da bi rekel tako, res se je zgodilo, ampak bom to premagal. Jaz še danes pravim, če je kaj, jaz sem tako tista mokra kura, ki se strese, pa gre naprej. Se ne obremenjujem, fertik. Ker nima pomena, ker ne prideš nikamor s tem, če se boš obremenjeval. To je najhujša stvar, kar lahko otroka doleti, da te nima noben rad. Da si tak nekako odveč vsemu svetu. To je zaznamovalo nas vseh, kar jih je nas bilo na Petričko. To se lepo vidi na mojemu bratu. On tudi ni imel, je bil sam in zato ima še danes tiste nočne more in zato še danes ne ve, koliko naj živi, da mu bilo v redu, ne. Mislim, tudi poročil se ni, ne, in tudi otrok nima, tako da on sploh ne ve, ne. Pač je zgubljen otrok bil, ne. Ja. Tukaj je bilo, tista slika. Tukaj smo jeli, tu smo ga dobili jesti, pa smo šli, tu je bil vrt. Tu je bil vrt. Tu so bili stoli, tukaj so bili drveni stoli, so bili tako. Tu smo pa dobili jesti, smo iz kuhinje prišli, tukaj smo prišli, sa teste strane smo prišli, iz kuhinje smo dobili jesti, tukaj smo pa jeli. Tu smo pa jeli, tu je pa slika. Tista slika, ki so na sliki, ki stojimo in jedemo svi zajedno, to je tukaj slikano z te strane prema tisto terasi. I found the staircase. I found the staircase and I found the room where I was sleeping in. To je bila moja soba. Okay. I remember, but every morning I went straight out of the veranda. I didn't have to go downstairs. Out here, there was the veranda, and then we looked. We were looking for the Karawanken, because we knew the Karawanken. To je meja. Da. Ja. Da war ich. Jetzt haben wir es gefunden. Zdaj smo našli. I have only one wish. To find the graves of my parents. Perhaps it is possible. Perhaps. Ja, to pa je.
čutim, da nisem popoln, da mi nekaj manjka. Ne vem, kaj mi manjka. Manjka mi, nekaj mi manjka. Ne vem, ali je to ljubezen, ali je to starševstvo, ali je to, v glavnem, tudi do svojih otrok se mi zdi, da nisem nikoli jim znal dati tistega pravega. Ker nisem poznal, sem se pa znašel, kakor sem se po svojih najboljših močeh, da sem mojim otrokom zagotovil eno tako dostojno življenje, da so se šole, no, zdaj mlajši še mi hodi zadnji letnik univerze in zanimivo, ne, slavistvo. Slovenski jezik bo učil. In vedno mislim, da nekaj manjka, da mi nekaj manjka, da ni vse tisto v meni, kar bi moglo biti. Ali da je pomanjkanje, da nisem se zadosti šolal, ali da nisem vsega naredil v življenju. V glavnem, ena velika praznina, ki bi mogel zapolniti z raznimi komponentami, z ljubeznijo, z starševstvom, z izobrazbo, z načinom življenja, z načinom pogledanja na svet, z vsemi temi stvarmi, bi mogel jaz ta prazen prostor zapolniti, da bi se čutil, da sem popoln. Ampak zdaj praktično, ko sem že v pokoju, pri 63 letih, pač moram imati takšno stvar, kot je. Pri najboljših močeh, da tisto, kar imam, da negujem, da prenašam na otroke tisto, kar se mi je zgodilo, da bojo vedeli ceniti, kaj je otroštvo, ki ga jaz nisem imel.
Thank you.